Poštovane dame i gospodo, dobar dan. Kako smo i najavili, u jubilarne 20. razgovore u centru dovodimo senzaciju sportsku. Znači, prvi put imamo gostovanje sportskog kluba i to ne bilo kakvog, nego super kluba. Odbojkaški klub Karlovac je upravo ušao u Super ligu. Sa nama su danas trener Goran Zec. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan vama i vašim gledateljima. I kapetanica Tara Dujmović. Bog Tara, dobrodošla. Bog, pozdrav. Ovako, nema se tu što puno za reći. Ovo je fantastičan uspjeh, ja mislim da je povijesni uspjeh ovo za ženski odbojkaški klub, ili tako? Niste do sada bili Da, apsolutno. u prvom rangu. Inače, odbojkaški klub Karlovac, čisto da uđe u zapisnik, slavi 54 godine postojanja i u svojoj karijeri ima velike uspjehe, ima zlatne trenutke što sa muškima, što sa ženskima, ali ovo što su ove godine uspjele cure je zaista zavidno. Taj uspjeh naravno nije stigao preko noći i mogao iznenaditi samo vas koji baš onako, odbojka, šah, ne. Bez brige, iza ovoga je stajalo jako puno rada. Za početak krenimo od struke. Gorane, ti si preuzeo kormilo kluba nedavno od tebi vrlo bliske osobe. Da, ja sam preuzeo, vodio sam prije još klub prije odlaska u Zagreb. Da, preuzeo sam od Irene klub prije 2 godine, prije 2 sezone, to povratkom iz Zagreba, ali ovaj uspjeh cure rade već puno prije su krenuli uopće temelji za to. Tako da, znači ja sam bio još 2 sezone, ja mislim prije toga i Irena 10-ak sezona gdje je udarila temelje apsolutno ovom uspjehu. Znači u principu preuzeo si njene zasluge. Da, jednom i drugi put, apsolutno. U stvari kako je išlo? Morao sam otići u Mladost da bi one ušle u prvu ligu. Znači ja se moram maknuti da bi klub napredovao. Onda se ja maknem, klub napreduje, onda se ja vratim i kao nešto tu radim. Znači simbioza u dogovoru sve. Apsolutno. Dobro, kakve su sad onda doma dinamika? Jesi sad onda ti glavni napokon ili? Ne. To je sve isto uvijek. Uglavnom, super dinamika, znači oboje i ti, Irena, imate dugo staža, reklo bi se, u karlovačkoj odbojci i jako puno godina ste ispunili od ovih 54 godine u klubu. Pa je, baš mislim da, kao igrači pa kao treneri, i mislim da sad šalu na stranu, mislim da Irena radi jako dobar posao sa tim curama i sa ovim curama koje ja sad vodim, a i sa curama koje dolaze, tako da mislim da se stvarno dobro radi u mlađim kategorijama, da imamo složenu piramidu i da je to kako treba, da posvećeni smo tome maksimalno, to je mislim najbitnije. Jedan si od karlovačkih trenera koji su napravili velike uspjehe vani. Pamtimo i Perisa, Radoča je isto dosta aktivan tamo u Umagu, ali ti si sa mladosti napravio značajan napredak. Pa dobro, to je Mladost 2, to nije Mladost 1, to je Mladost 2, juniorke i kadetkinje, ali bili smo prvaci te lige, prvaci juniorski Hrvatske, prvaci kadetski Hrvatske, ali to je Mladost. Mladost mislim da tu trener odradi jedan dio posla, ali u Mladosti je dosta lakše. Imamo najtalentiraniju djecu tamo iz raznih dijelova Hrvatske, pa čak i Bosne i Hercegovine, tako da ono najtalentiranije završi u Mladosti. Nešto je lakši posao, ali opet Mladost nije zadovoljena s tim da bude prva Hrvatske. Oni hoće puno više. Tu sad nastaju problemi. Pa dobro, nisi ni ti baš bilo koji trener. A dobro, ne bi ja o sebi. Ja mislim da nas igrači čine dobrim ili lošim trenerima. Igračice, to je sada. Kako mi ekipa igra, takav sam trener. Ako su one dobre, ja sam dobar trener. Ako su one očine, šta ja mogu? Znači, u principu, moje zasluge, ove neke nagrade i to njima pripada, ne meni. Tako. Dobro, sad ću ukrast nešto iz nogometa. Rekao je jedan od trenera, veli, ok, sve u redu, imam fantastične igrače. Ali ako momčad je veća, znači kvaliteta momčad je veća od zbroja kvalitete igrača, onda sam ja nešto dobro napravio. Znači, nemoj biti previše skroman. Ne, dobro, da. I apsolutno se slažem. Možemo imati skup pojedinaca koji je fenomenalan, kao ekipa uopće ne funkcionira. Tu trener ne radi svoj posao. A možemo imati možda gdje smo individualno malo slabiji, ali kao ekipa fenomenalno funkcioniramo. To znači da onda je trener ipak nešto napravio, plus ekipa svako je odricao se. Što si ti vidio u karlovačkoj momčadi, kad si došao sad? Pa ja sam volio Karlovac. Mi imali smo ono što imamo. Vidio sam tu želju, tu volju, tu upornost koju smo stvarali, doduše nisam vidio, nego smo stvarali od malih nogu kod njih. I to je i ko je došao i tome se uklopio u to, ko se uklopio u to, taj je opstao. Ko nije htio, tako taj je otpadao iz ekipe. I jednostavno imate Marince. Imamo Marince. Što je tako bilo? Da. Je li tako bilo onda i obuka?
Molim? Je li tako bila i odluka? Nije, popustio sam i ja s godinama, tako da, inače, da sam tek sad kretao, mislim da bi bila takva obuka, ali ja nisam ko prije. Pitanje za Taru, ti si ovaj plasman Karlovčanki u Superligu, o tome se pričalo već godinama. Znači, tebi ovo nije ništa novo, čak si javno to izjavljivala, a ljudi su mislili, dobro, šta ova mala sad tu priča, ali ti si bila uvjerena da ta kvaliteta postoji. Što si ti prepoznala u svojim suigračicama, koja je to kvaliteta koja baš vas čini drugčijima? Pa eto, da, spominjali jesmo, naravno Superliga je svima san. Kogod se bavi odbojkom, Superliga je vrh hrvatske odbojke, tako da iskreno nisam se nadala tome tako brzo. Evo, ovo je sad baš iznenađenje, ugodno. Mi radimo stvarno puno, treniramo svaki dan i uvijek se trudimo dati sve od sebe, neki put ide, neki put ne ide, ali evo, ove godine se stvarno sve poklopilo. Cure su super, sve treniraju i sve daju sve od sebe i onda nije bilo razloga da ne ostvarimo nekakav dobar rezultat. Sve se pogodilo i potrefilo, tako da, eto, sretna sam jako zbog sebe, zbog nas svih skupa, zato što smo stvarno puno odricanja je tu od strane svih, od strane studentica koje evo trče simo tamo i uspijevaju to sve od strane nas koji radimo, tako da, eto. Ti si kapetanica, to je dosta odgovoran posao. Što ti misliš, velika odgovornost leži na tvojim leđima, znači kada se lomi utakmica, vjerojatno sve gledaju u tebe i očekuju nekakvu reakciju ili bar malo podsreka. Jel se desilo tako par puta ove sezone? Pa ne mogu se baš sad sjetiti, uvijek sam nekako tu za njih, pokušavam ih uvijek pobodriti kada god gubili, pobjeđivali, uvijek smo tu, znači svi, a ja eto nekako se osjećam odgovornom samo da ih držim da su tu i kada gubimo, pa da se probaju izvući iz te neke crne rupe i svega, a sad sve ostalo je na nama, na njima, na svakoj od njih posebno, ali uvijek im nekako držiš pozadinu, uvijek si tu nekako, čuvaš im leđa i eto nekako, volim baš to što sam kapetanica, volim se izderati na početku utakmice OK Karlovac, to mi je najdraže i tako da tu smo jedne za druge, a eto ja nekako im uvijek čuvam leđa, tu sam uvijek za njih. Znači ti se najglasnije dereš, jel? Koliko ste ekipa i kad završi utakmica, kad završi treninzi? Pa dosta se družimo i izvan terena i dvorane. Nastojimo sad, dobro, ova nas je korona malo sve usporila i zadržala, ali eto, družimo se koliko god stignemo, koliko možemo, sad zbog faksa, zbog posla, ali vikendima se znamo naći, otići na kupanje ljeti ili nešto, odbojka na pjesku kada završe treninzi u dvorani. I tako da, eto, ekipa smo da i izvan terena. Mislim da je to dosta bitno i za ekipu kao odbojkašku ekipu i za ekipu kao ekipu, jer prijatelji su više od igrača. Bome, vrlo si zrela, mogu ti reći ovoga. Svaka čast na izboru za kapetana. Ok, da zaokružimo priču o plasmanu u Superligu. Gorane, u odlučujućoj utakmici si pobjedio momčad koju vodi Ivica Ico, Radočaj također, karlovački odbojkaš, tvoj kolega od malih nogu, sigurno iz najranijih selekcija. Koliki je bio gušt protiv njega dobiti tu tekmu? Ma ne moj kolega, nego sve, moj cimer, zajedno smo dobili dres seniorski, zajedno smo sve prošli, znači u klubu nije bilo Ico i Gogo je bilo, ili Gogo i Ico, nikad nije bio posebno Ico, posebno Gogo, nikad ništa nismo odvojeno napravili. Znači, stavljali mrežu 2 godine prve, Ico i Gogo, najmlađi bili, sve dobili, kažem, seniorski dres, cimeri na pripremama, od uvijek, ali dobro, nije bila odlučujuća utakmica, bila je zadnja utakmica, mi smo već svoj cilj ostvarili, mada smo se mi nadali da probamo dobiti 3-0, pa ako Osijek dobije Mladost 3-0, da budemo i prvi na kraju. Ali dobiti Icu je uvijek slatko, dobiti svakoga je slatko, ali malo smo odrasli smo izgleda u svemu ovom, ili nije bilo toliko napeta utakmica, ali da je to bilo prije 10 godina ova utakmica, mislim da bi puno žešće bilo. A ovako ipak godine su malo učinile svoje. Ili nije bio prevelik ulog, mi smo osigurali Superligu, on ne može ispast, ne može gore, ne može dolje, tako da mislim da, mada čuli smo se prije utakmice, dolazim u Karlovac,
Stari knedla mi u grlu. Rekao, pa Ico, a veli, tu sam ono, sve u životu smo u toj dvorani. Je, istina. Onda rekao, ma nije, nemoj se brinuti, ajde, pusti sad. Izgubit ćete. I krene 2:0 i rekao, još ću se naslađivati i onda smo im dali. Ico je koliko dobar. traje rivalstvo? Dugo već između vas, u principu trenerskog nekako. A nema tu nekog klasičnog trenerskog rivalstva, mi smo u principu ostali, ja sam radio mušku odbojku, on je otišao u žensku, a kad je on radio mušku, ja sam bio u ženskoj. I u principu nismo u istoj ligi, tek ove godine smo zajedno u ligi. Nikad nismo, igrali smo u Osijeku kadetsko, ja za mladost, on za Umag, to je isto bilo 3:0 lagano, jaču sam ekipu imao. I na jednoj prijateljskoj smo ih dobili u Umagu, ja mislim 3:2 prošle godine na pripremama. I u Karlovcu na turniru Vidakovića smo isto dobili. Vidiš da ima tu. U stvari sve smo dobili. Kad bolje razmislim, Ico nije dobio ništa. Tako je, da. Nećemo lažno skromni biti. Šalim se, pozdrav Ici. Da, veliki pozdrav Ici. Da li onda to znači da on ima nekakvu taktiku koju, ima nekakav stil koji prepoznaješ ili te iznenadi? Koji put? Pa teško je iznenaditi kad se znamo. Sad se snimaju se sve utakmice, imamo pristupe svim utakmicama kroz sezonu. Znači, ja sam njegovih 20 utakmica vidio, on mojih 20. I tu nema puno iznenađenja. Tu može samo iznenaditi nas naše cure. Odigrati ili ne odigrati. Biti odlične na najvišem nivou ili ne biti na najvišem nivou. I tu može biti neki iznenađenja ili nešto se tako poklopiti. Ali iznenađenja puno ne možemo napraviti. To se nakon jednog seta već se sve vidi i sve se zna. Mada Ico, stvarno moram ga pohvaliti, dobar je, odličan stručnjak i zna odbojku, mislim da ima odbojku u malom prstu i tako da je to ok. Koliko je bitno za trenera iz Karlovca, odnosno za igrača iz Karlovca da ostvari karijeru vani pa da se vrati, po tvom mišljenju? Pa ne znam. Da li te nekako više cijene? A nisam ja imao karijeru vani nigdje. Pa dobro, kako ne, imao si uspjehe vani. Ali... Misliš, mladost nešto? A dobro, u principu je mladost mene zvala iz Karlovca, samo iz Karlovca. I vidjeli su kako radim, čuli su kako radim i htjeli su me, prvu godinu nisam htio doći, nisam htio se maknuti iz Karlovca, drugu sam išao probati u principu i stvarno je tamo, evo da ne bude nekih, bilo je odlično, bilo je vrhunski profesionalizam, ljudi su stvarno super u mladosti, ali jednostavno sam se vratio u Karlovac i to je moj klub i kažem, teško je napraviti uspjeh s Karlovcem, puno teže nego s bilo kim drugim i u svojoj sredini je puno teže sve napraviti. I to je bio izazov ogroman i izazov je i dalje. Ovo nije sad, ne mislim da je ovo naš vrhunac. Znači može bolje? Pa nadam se da može. Radimo za to da bude bolje. Dobro. O boljim stvarima koje dolaze ćemo u drugom dijelu emisije, jer evo prva polovica je već iscurila, pa ako niste već napravili kokice ili čips, brzo pograbite jer sad tek slijedi ono što je pred nama i što je u skoroj budućnosti. Ostanite uz nas. Drugi dio upravo počinje, pričamo o nekim stvarima koje će se zbivati u budućnosti, ali naravno za početak, da ne bi samo mi muški tu pametovali, imamo tu našu kapetanicu Tara Dujmović. Koliko je teško ispoštovati sve obaveze koje imaš? Tvoj dan je dug, ti prvo moraš ići na posao i to ne na bilo kakav posao, nego baš pravi jutarnji posao. Nije to da si ti sad u nekakvom uredu ili nešto, nego šljaka. Trenizi su svaki dan, barem jedan, je li tako ili... Da. I vikendom su utakmice. Jel imaš vremena za sebe? Stigneš li uživati u Karlovcu? Pa evo, stignem i to, pogotovo ljeti malo kad imamo stanku. To sad čekamo. Šalim se. Stigne se sve kad se hoće. Dan mi počinje rano, 6 već krećem sa poslom, znači 5 dizanje. Kada radim ujutro, kad radim popodne, uspjela sam nekako izorganizirati da stižem i na treninge svaki dan. Dobro, normalno dogodi se neki put na poslu nešto pa se mora i ostati, ali stiže se sve, treninzi da jesu svaki dan, ponedjeljka do petka i onda vikend utakmica, ali to je nešto za što živim, što radim, tako da nije to uopće problem. Sve to posložiti kada voliš to što radiš, tako da stvarno nije uopće problem. Ja bih pohvalio stvarno Taru na tome i ovo nisu prazne priče, to je strašno odricanje, naravno to što voliš i dobro je da je došla ovakva nagrada da smo ušli u Superligu jer onda i ona zna zašto je to odricalo. Znalo se biti sezona gdje nisi toliko uspješan i onda ti sve dođe pod upitnik, ali stvarno još jednom bi Taru htio pohvaliti na tom odricanju, to je stvarno strašna stvar.
To će ti malo sad i pomoći u sljedećem pitanju, jer Tara se, osim što je kapetanica prve momčadi, bavi i sa djecom. Znači, ti si trenerica za mlađe uzraste u klubu već nekoliko sezona. Koliko te taj posao veseli? Pa stvarno to me veseli baš jako, jako i kad ih vidim i po gradu kada šeću dobar dan, evo to uvijek ih pozdravim sa guštom zato što su stvarno super su curice, ima talenata, potencijala za sve. Sada, dobro, sad smo malo ove godine, ove sezone nismo baš toliko trenirali, zato što, eto, nisu dopuštali, ali kada je bilo ljepše vrijeme pa smo znali na Vunskom i sve nekako se ukomponira, ali evo, to mi je baš kad su me pitali da bi bila trenerica, nisam bila toliko sigurna u to, zato što ne znam, nisam ja tako neki autoritet, ali na kraju za njih, moraš biti malo autoritet, ali oni već vide u tebi nešto kada si ti igračica seniorske ekipe, oni samo kada nas vide su već bi, ne bi, nešto, ali stvarno su, evo, drage curice, dobre su i to mi je ispunilo još jedan aspekt života koji, evo, nisam isto bila sigurna da imam to u sebi, ali eto. Sad imam pitanje za tebe. Sad kad si trenerica, imaš li više razumijevanja za Gorana? Pa nisam ja još u tom dijelu trenerskog posla. Mi smo samo ovako malo, rekreativno. To su tek početci mini odbojka, nemaju oni toliko ni natjecanja, oni nemaju svoju ligu, niti nešto, oni imaju onako turnire neke i tako, bave se time. Tako da... Tako da nema razumijevanja. Šta bi odgovorila? Ma dobro, svakako sigurno imaš nekakvu razinu odgovornosti koja je malo ipak drukčija kad si samo igrač. Zanimljivo je što si rekla da nakon treninga neki put idete i na odbojku na pijesku. Odbojka na pijesku je u biti 90-ih i početkom 2000-ih promovirala jako puno odbojku među ekipom. Znači ako ideš na Zrče, ako znaš odbojku na pijesku, ne moraš biti puno para, samo si frajer koji igra odbojku. Koliko se igra odbojka na pijesku u Karlovcu? Imate li nekakve, kako bi rekao, stalne nekakve timove, imate li nekakva natjecanja, rivalstva? Pa zna se godišnje održati onaj turnir na odbojke na pijesku. Sada zadnjih godinu dana možda nema toliko ekipa, ne znam evo zašto, ali znamo se mi redovito naći, sad možda ne svaki dan, ali svaki drugi, treći dan sigurno odemo. Skupimo se nas par iz kluba koje znamo igrati, pa onda nam je bolje nego kada moraš čekati red, kada neko onako se ubaci, onda je to bez veze, vamo tamo, ali znamo se naći, pa dovoljno da nas je 10, evo već imamo neki, ajmo reći, turnir. Odlično, Tara, bravo, svaka čast. Sad, to sam i krenuo pričati. Gorane, ovaj uspjeh je fantastičan, ali zasjenju jednu drugu zabrinjavajuću činjenicu. Koliko god sad ja zvučao kao Andrija Jarak, ali to je zaista činjenica koja bi nas trebala zabrinuti. Muška momčad odbojkaškog kluba Karlovac jedva egzistira. Točnije, jako je mali broj članova, zar ne? Da, nažalost, ovaj klub je najveće uspjehe ostvario i veće od ovog našeg uspjeha. Znači, muški klub je stalno bio u Superligi prije i od mojih nekih, i prije mene generacija, i moje generacije, i poslije generacija. Ali jednostavno, situacija je takva i u Hrvatskoj. Vi imate u Hrvatskoj prije bilo obrnuto. Prije ste imali 2 ženske lige, 4 muške recimo, a sad imamo 6 ženskih liga, rangovar takmičenja, a 2 muške. I to je strašno. Znači, muških klubova nema. Iz godine u godinu se po 2 kluba ugase. Jednostavno, muški ne idu na odbojku više, ode sve u rukomet ili ne trenira ništa. Znači, imamo problem veliki s djecom općenito, načinom života i svega. A odbojke reprezentacije muške nema nigdje i to je začarani krug. A nema reprezentacije zato što nema djece, a djece nema zato što nema reprezentacije na televiziji i u jednom začaranom krugu smo zadnjih 15 godina. 15-20 godina. Ima li nekakvih dobrih primjera? Mislim, ja sam govorio polu u šali vezano ovo za Zrče, ali dogod je bio pun onaj teren pored akvarijusa na Zrču, i imalo je smisla biti neko ko zna dobro igrati odbojku. Tad si bio faca. Jesu li sad odbojkaši face? Pa ne znam, nisam išao na Zrče, ali ne znam, mislim da nisu.
Mislim da nisu, da je tu priča krenula da je odbojka ženski sport i to je još iz mog vremena išlo, to me strašno živciralo. Ja nikad nisam mislio da ću završiti tu kao trener ženske ekipe ili kao trener uopće. Jako me samo maltretiralo i mučilo to što je neko odbojka ženski sport. A onda kažem da pogledaj koliko ti smečevi na sat idu, pogledaj jednu utakmicu, ali niko to nije gledao. Nema se gdje gledati utakmica, nema se ko gledati, nemamo idole i tu je problem za muške strašno. Ja sam imao idole kad sam bio klinac i iz mladosti sam gledao kao bogove. Ja se točno sjećam svake utakmice Lige prvaka, ali mladost je igrala redovno Ligu prvaka srijedom. Mi smo išli ovdje, nismo imali trening u Karlovcu srijedom, nek smo išli u srijedu u Dom odbojke gledati Ligu prvaka. Mladost protiv Sislija Treviso, protiv Rusa, protiv Vojvodine. To je bilo pun Dom odbojke ovako. I to je nešto imalo smisla. I onda smo godinu po godinu lagano, sad više nemamo, bojim se da muška odbojka je na aparatima. Da, posljednjih godina ta muška odbojka je na niskim granama, ali pred 2 godine srpska reprezentacija je bila među najjačima u Europi. Otkud je taj nesrazmjer? Zašto je kod njih po tebi bolje malo, odnosno zašto su kod njih muški više angažirani? Srpska odbojka ima kontinuitet medalja. Od 95. od kad su ih pustili, one sankcije, od kad su im ukinuli, znači 95. ja mislim, Atlanta 96. bronca na olimpijadi. Od toga kreću, nije bilo takmičenja, a u odbojci je to, da nisu bili među 5. Znači, a na većini takmičenja su bili osvajači medalje. Znači, bilo je europsko prvenstvo, bilo svjetsko, a nemate toliko puno ko u rukometu svake godine nešto, nego baš ono ko nogomet. I konkurencija je ogromna, isto ko u nogometu, tu se ne zna ko, pogotovo, ma i Europa i svijet, pogotovo na svjetskoj razini. I Srbiji imaju, oni znači imaju taj začarani krug pozitivan. Oni imaju repku na televiziji, klinci idu na odbojku, imaju stručnjake, vrti se kako treba i mislim da rade pravu stvar. Mada se i oni žale nešto kad pričam s kolegama, oni se žale sad na mušku odbojku, ja rekao, vi se žalite, znači 4. na svijetu, prvaci Europe zadnji aktuelni i žale se kao da i muški sve manje idu na odbojku. Ja rekao, ajde, dođite k nama pa vidite. Da, nekako, mislim, nema velike razlike u fizičkim predispozicijama između ta dva naroda, jel? Između nas i njih, ali nekako su oni u tome uporniji i uspješni. Preuzeli su taj primat u visokim sportovima i u košarci i u odbojci, barem što se tiče muških. A žene su prvakinje i svijeta i Europe srpkinje. Znači, to je fenomen. To je fenomen. Ja ga ne mogu objasniti trenutno i tu su cijelo vrijeme, nisu sad zaletili, pa sad svjetske prvakinje pa idući put 12. Nego su cijelo vrijeme gore i sad su znači svjetske i evropske prvakinje. A dobro, mi smo bili drugi u nogometu. Ali što hoću reći, znači nogomet i rukomet su nam lagano preuzeli atraktivnost među dječacima i onda smo izgubili generaciju. Vjerojatno. Da, nema drugog objašnjenja, mada kažem, do raspada bivše države je mladost iz Zagreba imala primat. Prije Vojvodine, prije Vardara, prije, ne znam, Ljubljane, prije Bosne, Sarajevo, znači prije svih mladost je bila najjača. I u jednom trenu smo... To je velika šteta, ali genetika je tu i onda bilo bi šteta da recimo ne razvijemo, možda neko ko je 3. razredni rukometaš bi bio vrhunski odbojkaš. Da, moguće, da. I onda je bez veze, čini mi se kao da se ljudi nekad lome bez veze i ozljeđuju u krivim sportovima, a ne pokušavaju... To je naš problem već dugo vremena i tu si dobro rekao, to je istina, to bi trebalo malo stručnije pristupiti tome, ali ko će meni reći da ja sad idem igrati nešto drugo što ja ne želim, a neko me zarazio za neki drugi sport za koji možda i nisam. To je jasno, ali što napraviti, kako recimo ajmo reći razliku. Koliko je manje mogućnost ozljede u odbojci nego u rukometu? Možda koliko je odbojka manje brutalna? Pa puno je manja, nema kontakta. Opet, evo, desi se da nikom nije u povijesti kluba stradalo koljeno, ja sam strgao koljeno i prestao sam se baviti odbojkom, zbog toga sad postoji trener i sudac. A manje je puno, naravno, nema kontakta, nema guranja, ali isto je mogućnost ozljede, puno odlaze leđa. Odbojku bi malo, recimo, neko bi podcijenio to, ali odbojke i skijanje, recimo, za koljena su, ako već jednom povrediš koljeno i tu hrskavicu u koljenu, ti u odbojci nemaš na pola istrčati nešto, ili si nisko dole skroz, ili si u maksimalnom skoku, nema ono malo na pola pa ću položiti na koš ili istrčat ću na prazan gol. Tako da tu nema. Nema šparanja. Nema, uvijek je preko mreže, uvijek se maksimalno skače ili se nisko dole. Što to znači za tjelesni razvoj? Vi ste u principu, odbojkaši su slični vaterpolistima
ajmo reći minus ona čista snaga. Masa, ono minus masa. Da. Ne smije biti, znači odbojkaši moraju biti eksplozivnost i brzina, promjena pravca stalno, znači ne smije biti, nema mase, ima eksplozivna snaga i to je to. Eksplozivnost i koncentracija je broj jedan. Naravno, manekenski tipovi sve. Da. Pa u principu ono, ne znam što su manekenski tipovi, ali... Visoki ovi, ubojiti, to je to. Znači, ono o čemu trebamo razmišljati i što bi trebalo svakako poručiti od ovuda, iako pitanje je koliko je naše gledateljstvo, ali svakako treba reći da ako cure mogu i dečki. Samo je sad stvar toga da se potrudimo i da možda razmislimo da ima i drugih sportova. Znači, nije sve u nogometu, nije sve u rukometu, koliko god je to možda klincima teško za objasniti i za shvatiti, ali odbojka ima svoje velike prednosti i barem neka probaju igrati odbojku. Bar da malo odbiju loptu par puta, odmah će stvari postati jasnije i to kretanje će postati jasnije i suradnja. Sad imam pitanje na kraju, bilo da se bliži kraj, za oboje. Ok, ženska ekipa odbojkaškog kluba Karlovac je ušla u Superligu, to je ogroman cilj koji ste postigli. Kakvi su trenutno planovi za dalje? Neka Tara prvo krene. Pa trebao je trener krenuti sa planovima za dalje. Pa planovi su nam, ja mislim, uvijek isti. Raditi što bolje možemo raditi, dati sve od sebe, pa će doći. Svaki rad se nagradi, pa eto, mislim da će tako doći i dalje. Mi ćemo raditi isto kao i do sada, uvijek dajemo sve od sebe, uvijek radimo isto i mislim da nema tu razlike, bili mi Superliga ili treća liga, da je cilj sportaša svakog kao takvog dati sve od sebe i radi što bolje može. Jeste se uspjeli odmoriti sad nakon ove naporne sezone? Pa evo, sad smo dobili malo odmora, 2 tjedna odmora, tako da neka uđe u zapisnik, 2 tjedna odmora. Tako da jesmo, evo, odmorili smo se, još imamo ovaj tjedan do kraja i onda i krećemo iz početka popravljati neke stvari, nemamo pressing od tih utakmica i toga, tako da ćemo opet dati sve od sebe, čak i sad nakon sezone. Odlično. Gorane, ti si govorio prije samog razgovora, prije snimanja, da je sad stiže razdoblje u kojem ćete napredovati najviše. Pa da, to tako ide. Tara je rekla sve, baš ne muči vas iduća utakmica. Ne morate se spremati taktiku, možete se posvetiti igračici maksimalno. Možete cijeli trening ako treba raditi jedan element. I to ćemo raditi tako. A ovo kad dolazi u subotu tekma, ako radim jedan element, baš neću proći dobro na tekmi. Tako da i tu moram i sakriti i odglumiti da je dobro, mada teško, sve mi je teže i teže odglumiti. Ali generalno Tara je rekla izvrsnu stvar što i njima koji igračima, to jest njima kao igračicama, uvijek je isti cilj. Nema tu Superliga, prva liga, 16. liga. Moj cilj kao sportaša, kao igrača uvijek probat biti dati sve od sebe da sam na svom maksimumu. I to, za mene je ona treća liga koju sam igrao kao klinac, trenutno liga prvaka. I to, ako se tako postavlja, onda sam ja sportaš. A ovo kao šta, u prvoj ligi ću više, a ja sam taj koji izdozira koliko one mogu, ali po njihovim mogućnostima. Naravno da su sad njihove mogućnosti puno veće i rade se malo drugačiji treninzi, rade se neke stvari koje prije nisu mogle, sada mogu i to je tako. Sada nam je cilj, znači prvo odraditi ovaj dio pa poluindividualne neke treninge i probati dići cure na još viši nivo jer će nam trebati i raditi ko životinje do nekog tamo 15.6., 1.7. Možda odigrati koju prijateljsku ako nas puste, ako ovo sve pandemija ova malo se smiri, odigrati da vidimo gdje smo i pripremiti se za iduću sezonu. Probati dati sve od sebe da ne plešemo jedno ljeto, da probamo ostati u toj Superligi. Realno u top 12, ne znam. Bi ti bio zadovoljan? Ja bi bio zadovoljan sa našim maksimumom, to nema govora, ja kažem ako smo objektivni... A dobro, poznaješ i druge momčadi. Pa to je teško, neće biti iste momčadi, pojačavaju se, to je prva liga, to je prvi rang, najviši rang takmičenja, znači velika cirkulacija igračica. Ove godine Olimpik izgleda katastrofalno, iduće godine će dovesti 5 igračica, izgledat će sasvim drugačije ako ostane u ligi. A znači evo sad vidimo Veli Vrh je tuko Olimpika, moguće da će još jedna ekipa iz naše lige otići gore, što je veliko priznanje ove ligi koju smo igrali, što ja stalno pričam. Ali tako da, ako damo svoj maksimum, ja vjerujem da možemo to 10. mjesto dokučiti koje garantira opstanak u ligi.
11 ide dodatne kvalifikacije, 12 ispada direktno. Ali ne smijemo se s tim opterećivati. Ako se budemo s tim opterećivali, pogotovo igračice, onda ništa od toga. Ali ako one budu mirne u glavi, dala sam svoj maksimum na jednom treningu, na drugom treningu idem mirno doma s tim, onda će tu biti super stvari. Ja vam želim naporne pripreme, ja vam želim jako puno tih individualnih treninga i želim vam samo da mirno spavate i da ovi što vrte igračice, da je to uzalud. Tako da, ja mislim da naša snaga leži kao što je ležala do sada u postepenom rastu tima i momčadi i želim vam veliku sreću i sad u nadolazećem razdoblju treninga, ali i poslije u natjecanjima. Hvala vam još jedan put na gostovanju i nadam se da se vidimo još koji put. Ako ostajete 10. ili 9. ne daj Bože 8. Obećavam barem još jednu emisiju, ali onda ćemo pričati o sasvim... Vi birate pitanja onda, dogovoreno. Ok, hvala puno. I hvala vama na gledanju. Svakako sljedeću sezonu u Superligi nemojte opet da moramo gledati nekakve prazne tribine. Dođite, podržite naše odbojkašice.